নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি গণেশ পূজা বুলি অলপ ওলাই আহিলোঁ আৰু মৰাণতো ধুনীয়াকৈ গণেশ পূজা পাতিছে। আহকচোন চাওক কিদৰে গণেশ পূজা উদযাপন কৰিছে আমাৰ ৰাইজে। ধুনীয়া গণেশ পূজাৰ মানুহ त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव आयेन वाचा मनसे प्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे গণেশ পূজা বুলি আজি ডিজে শ্ব' এটা পাতিছে, চাওঁ আহক।